Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu. Ishami rya Loni rishinzwe ubugenzuzi bwa kiremwa muntu rikora ubutumwa bw'ubugenzuzi riravuga ko ryabonye abantu 1424 bakomeretse barimo 516 bamaze kwicwa kuva Uburusiya bwashora intambara kuri Ukraine. Leta y'u Burundi yatangaje ko kuva ejo kuwa gatanu moto, amagare cyangwa tukutuku, bimwe mu binyabiziga bisanzwe bikorera cyangwa bigendera mu mujyi wa Bujumbura bitazongera kwemererwa gukoresha imwe mu mihanda y'iki gisagara. Kubera iki? Ni mu ntumbero y'uko umutekano wosubirwa gatsimbatazwa cyane, umutekano w'abikoresha babinyonga, mbere n'umutekano w'abantu babigira ko, mbega n'umutekano w'abenegihugu bose bakoresha amabarabara ibyo byuma byahuriramwo. Ariko abatwara ibyo binyabiziga bo bavuga ko bahangayikishijwe n'iki cyemezo. Bishobora guteza igihombo gikomeye cyane nk'umushyira mu gihe wacu nkarongo yangaha ibujumbura hari hagati y'amamoto 4,000 n'ibihumbi 5,000. Urumva yo yarasanzwe atunze imiryango. Ikigo mpuzamahanga gikora ibijyanye no kubungabunga ubuzima bw'uducurama cyavumbuye agacurama kari mu byago byo kuzimira ku isi mu Rwanda, kabonetse bwa mbere mu myaka 40 ishize. Ntibagirwe n'ikinamico Urunana, ibi biganiro biyobowe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye duhera kuyavugwa muri Ukraine. Ibiganiro bya mbere byo ku rwego rwo hejuru hagati y'Uburusiya na Ukraine kuva Perezida Putin yagaba intambara byarangiye nta ntambwe itewe ku ngingo y'agahenge ko gufasha abasivili. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko ibiganiro byari bigoye ariko ngo ko hari ukwitegura ko kubikomeza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov we yabwiye abanyamakuru ko hari bugeragezwe gufasha abasivili, ariko yasubiyemo urutonde rw'ibisabwa n'Uburusiya ndetse n'ibyo bwinubira. Anamagana akumiro k'umuryango mpuzamahanga katewe n'iraswa ry'ibisasu bya bombe ku bitaro byo mu mujyi wa Mariupol. Akanama k'ubuyobozi mu mujyi wa Mariupol hagati aho kuri ku cyambu karavuga ko ibisasu by'Uburusiya byamishwe mu mujyi. Mu butumwa bwaciye kuri Telegram kavuze ko ibitero byo mu kirere byagabwaga byabasira uduce dutuwe n'abaturage ku buryo nkana. Ingabo z'Uburusiya zimaze iminsi zirasa muri uyu mujyi ukomeye. Guverinoma ya Ukraine iravuga ko imodoka zari mu bikorwa by'ubutabazi bw'abantu zahatiwe gusubira inyuma kubera ibitero by'Uburusiya. Abategetsi baravuga ko amajya akomeye muri Mariupol bikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane kuko ngo nta mazi, ibiryo ndetse n'amashanyarazi bihari. Baravuga ko bamwe mu bantu ndetse bari kunywa amazi y'urubura mu gihe abapfuye bo bari gushyingurwa mu byobo rusange. Hagati aho ishami rya Loni rishinzwe ubugenzuzi bw'uburenganzira bwa kiremwa muntu rikora ubijyanye n'ubugenzuzi nyine rimaze iminsi rikurikirana amakuru y'abasivile bakomerekeye muri iyi ntambara muri Ukraine. Ryabonye abantu 1424 bakomeretse, barimo 516 bamaze kwicwa kuva Uburusiya bwashoza intambara muri Ukraine. Ariko rero Loni ivuga ko uyu mubare ushobora kuba uri hejuru kubera ko uduce dutuwe twibasirwa n'ibitero by'ibisasu biremereye cyane ndetse rimwe na rimwe bikozwe n'intwaro zaciwe n'amasezerano mpuzamahanga. Inkuru ya Abdulajili Abdurasilov uri Kyiv, muragizwaho na Yvette Kabatesi. Mathilde Bonye ukuriye itsinda ry'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU muri Ukraine avuga ko babonye amakuru yizewe y'uko ingabo z'Uburusiya zikoresha ibisasu birasa kure muri Ukraine. Ubu bakaba bariho babikoraho iperereza. Iyi ntwaro irasa itarobanuye ndetse irabujijwe mu mategeko mpuzamahanga arebana n'ikiremwa muntu. Yabwiye BBC ko kwibasira ibice bituwe n'abaturage ukoresheje intwaro ari ibintu biteye inkeke.
umuryango w'abibumbye ONU urashakisha kandi amakuru avuga ku gufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko impirimbanyi zishigikiye Ukraine mu bice ubu bigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya. Abayobozi ba Ukraine bahangayikishijwe n'uko abo bantu bashobora gukorerwa iyicarubozo mu gihe bafunzwe. Umuyobozi w'umujyi wa Kyiv aravuga ko abantu bagera kuri miliyoni 2, hafi kimwe cya kabiri cy'abaturage bose b'uyu mujyi bamaze guhunga. Vitali Klitschko yavuze ko umurwa mukuru wa Ukraine wahinduwe uburindiro bukomeye kuri buri muhanda, inyubako ndetse no ku mabariyeri. Ingabo z'Uburusiya ziri gusingira Kyiv. Ku makuru avuga ko hari imirwano n'ingabo za Ukraine ku bugenzuzi bw'umuhanda mugari werekeza mu murwa mukuru. Loni iravuga ko ubu abantu barenga miliyoni 2,300,000 muri Ukraine bataye ibyabo bagahungira mu bihugu by'ibituranyi. Ivuga ko abarenga 100,000 muri bo ari abaturage b'ikindi gihugu kitari Ukraine. Tukiri ku makuru y'iki gihugu cya Ukraine kandi guverinoma y'Ubwongereza yafatiye ibihano abaherwe 7 b'Abarusiya barimo na nyiri ikipe y'umupira w'amaguru Chelsea, Roman Abramovich. Iki cyemezo cyashyize Chelsea yo muri shampiyona y'Ubwongereza Premier League mu gihirahiro. Ubu igurisha ry'iyi kipe ryabaye rihagaritswe kandi ntishobora no kugurisha amatike mashya y'imikino iri imbere. Ntishobora kandi no kugura abakinnyi bashya. Imikino yayo izakomeza ikinwe nk'uko biteganyijwe ku ruhushya rudasanzwe rwatanzwe na guverinoma y'Ubwongereza. Bwana Abramovich n'abandi baherwe 6 barimo n'uwo bahoze bakorana mu bikorwa by'ubucuruzi Oleg Deripaska babonwa cyane nk'abantu bari hafi ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Iyi ni BBC Gahuza Miryango warayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC Gahuza kuri Facebook, naho kuri live uratwumva mu buryo bw'amashusho. Saa 1:24 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye turajya mu karere k'ibiyaga bigari. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Leta y'u Burundi yatangaje ko Leta y'u Burundi yatangaje ko kuva ejo kuwa gatanu moto, amagare cyangwa tukutuku, bimwe mu binyabiziga bisanzwe bikorera cyangwa bigendera mu mujyi wa Bujumbura bitazongera kwemererwa gukoresha imwe mu mihanda y'iki gisagara. Ubutegetsi buvuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe kugabanya impanuka no kongera umutekano. Buvuga ko biterwa n'abamotari ndetse n'abandi batwara ibyo binyabiziga. Ariko abatwara ibinyabiziga birebwa n'iki cyemezo barinubira icyo cyemezo. Bavuga ko cyafashwe kitaganiriweho bihagije kandi ko ngo bafite impungenge z'ingaruka zishingiye ku mibereho yabo. Anyihangane. Navuganye na Jado Nzitunga, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abamotari mu mujyi wa Bujumbura, nangira mubaza uko bakiriye ibyo byemezo. Twebwe ntitwabyakiriye neza kubera yuko igihe iyo ekipe tekinike yabikora, haba twebwe dusanzwe turongoye amashirahamwe, haba basanzwe biyunguruza kwa amapikipiki, haba basanzwe bayagendesha amapikipiki n'amabajaje, nta numwe bigeze bavugana nabo kugira ngo barabe neza, bicare hamwe baganire, barabe iyo ngingo inciza canke ingaruka zayo. Inama mwakoranye n'ubuyobozi bw'intara rero yari inama yo kubamenyesha ibyemezo cyangwa yari inama yo kubiganiraho? Yari inama yo kutumenyesha ivyafunditswe, kuko nabo nyene batubwira ko ingingo iteza kuja mu ngiro. Twebwe ivyo twasabye tamye dusaba nk'uko basanzwe ari abavyeyi, twarasabye leta na se wandi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ko boraba iyo ngingo bikaba irabangira, kugira ngo turi kumwe n'iyo komite tekinike twigire hamwe turabe ineza canke ingaruka mbi yoba, kuko ku miryango myinshi, kuko izo moto zari zisanzwe zifasha, hariho abasanzwe bazikoresha usanga baraheje amashuri mugabo batashoboye kuronka akazi ka leta, hariho nabo usanga barazitashoboye kuronka amahirwe yo guheza amashuri, ndetse hariho n'abantu bari basanzwe bazikora ko b'uburyo bubayabaye abene igihugu mu kuja kwa muganga, mu kuja ku masoko atandukanye, mu kuja kuramukanya mu makartier na rya mabisi adasanzwe aja hose mu makartier. Kw'icyemezo rero kigomba gushyirwa mu bikorwa ejo kuwa gatanu, mugiye kubigenza gute, murakora iki? Twebwe tubandanya dusaba yuko hoba ibiganiro, kuko basanzwe ari abavyeyi, kugira ngo barabe ineza canke ingaruka byogira ku miryango no ku butunzi bw'igihugu. Nkawe ugereranyije mwishyirahamwe ryanyu bishobora guteza igihombo kingana iki? Bishobora guteza igihombo gikomeye cyane nk'imwishyirahamwe ry'iwacu nkarongoye ngaha i Bujumbura hari hagati y'amamoto 4,000 n'ibihumbi 5,000.
urumva yo yarasanzwe atunze imiryango ndetse ugasanga hariho n'abandi igihombo kizoba kwaba basanzwe bafise amazu y'amaresitora hamwe bafungurira ndetse n'abo bantu bose bahora bayikora ko bafite amikoro make bizobagora haba mu kugura utwo tuntu baranguye ku masoko n'ibindi. Twebwe rero dushira imbere ibiganiro. None ibyo biganiro mufite icyizere ko bizakomeza se kandi icyemezo kigomba gushyirwa mu bikorwa nyine ku munsi w'ejo? Twebwe twarashoboye kwandikira amakete abayobozi batandukanye abategetsi bo muri kino gihugu, turarindiriye rero ko boduha inyishu dusaba yuko iyo ngingo yo birabangira kubera yuko yafashwe benshi batagishijwe inama cyane cyane abo vyega. Muvuga iki ku bivugwa n'ubuyobozi ko abamotari benshi n'abatwara ibyo binyabiziga bakoresha impanuka nyinshi cyane zikaba ari na zimwe mu mpamvu zatumye ubutegetsi bufata icyo cyemezo cyo kubaca mu mihanda imwe n'imwe ya Bujumbura? Turavye icegeranyo catanzwe n'abahinga barerekanye neza ku masanganya yabaye menshi ko yatewe n'imiduga kandi no mw'ivyo bimwe bimwe birava no ku mvo z'amabarabara hamwe usanga atameze neza muri kino gisagara ca Bujumbura. Vyerekana yuko izo mpanuka rero impanuka zirabaho mugabo ko batoca bafate uko ari amamoto canke amakinga vyoba ari bo bitera iyo mpanuka. Maze kumva ibyavuzwe na Jadon Nzitunga navuganye na Desire Nduwimana n'umuvugizi w'igipolisi gikorera muri Minisiteri y'Umutekano yafashe ibi byemezo. Yatangiye asobanurira impamvu z'icyo cyemezo. Cyatumye ijya ngingo ifatwa ni mu ntumbero y'uko umutekano wosubirwa gatsimbatazwa cyane. Ndashaka kuvuga bene byo umutekano w'abikoresha babinyonga, mbere n'umutekano w'abantu babigira ko, mbega n'umutekano w'abenegihugu bose bakoresha amabarabara ibyo byuma byahuriramwo. Ba nyiri ibyo byuma ko bavuga ko mu gufata ibyo byemezo mutigeze mubabwira, mutigeze mubareba ngo murebe ingaruka cyangwa se inyungu zabyo. Ubutegetsi iyo ubona yuko hariho kiriko kirononekara mukuramira abanyagihugu ntubanza kubabaza ati mbega bigende gute, ugomba kugirira umutekano abantu bakorera ibikenewe, tumaze kubagisha inama. Muri iki gisagara cya Bujumbura turavye ko amabarabara ameze nuko ibitembera mu ibarabara bimeze, basanze amasanganya yabaye menshi cyane. Biba ngombwa rero yuko ego ijya ngingo yahavuye ifatwa. Ariko bo bavuga ko impanuka ahubwo nyinshi ngo ziterwa n'imodoka cyangwa se ibura ry'ibyapa mu mihanda bihagije. Ego nivyo ibishobora guteza amasanganya ni vyinshi, mugabo uravye ico naco kirafise icongera ko kugira ngo amasanganya yiyongere. Nta ngaruka z'uko uburyo bwo gutumanaho, uburyo bwo kugenda bw'ubwikorezi mu gisagara cya Bujumbura bushobora nabwo gukorwaho, cyane cyane ko amamoto n'ayo magare yashobora kuba yageraga aho imodoka zitagera? Ingaruka ahubwo izoba nziza kubera ko kijanye n'amasanganya yabera mu gisagara hagati bizopunguka kubera urujya n'uruza rw'uruvangatirane rucanze imiduga, rucanze amapikipiki, rucanze izo tukutuku. Mbega rimwe na rimwe usanga hariho n'abantu batembereza batubahiriza amategeko yo mw'ibarabara. Ingaruka ni nziza rero kuko ivyuma bitembera bizaba biriko biratembera ahazwi, bamwe aho bazi n'aho barekuriwe. Hanyuma ku by'ubukungu mubuze nabo nyine ingaruka ni nziza kuko aho babakuriye kuko batembera ni hatoyi, aho bashize ko batembera ni hanini cyane. Ubunye hari n'icyo bahora bita ngo deviation cyavuyeho, no kuvuga yuko uri mu karere bakurekuriye kutemberamo urashobora kugira inyuma kure cyane ugashika iyo ushaka hose usubira inyuma uvuye muri Bujumbura. Abatwara ibyo binyabiziga bose ko babibona bavuga ko ahubwo bazahomba, ko bishobora kubagiraho ingaruka mu rwego rw'ubukungu. Inama twagiranye ejo icyo kibazo nta kigeze kivugwa yuko bazoca bahomba, ahubwo barabonye yuko by'ukuri iyi ngingo yafashwe hageze kugira ngo bamire ubuzima bwa benshi. Nacyo gituma nyine baciye batumirira abantu bose bafite ibyo byuma, kira muntu abe yo kwandikisha icyuma ku izina ryiwe, idokima z'icyuma kanaka zibe zihuye n'indangamuntu ya nyeneco. Bijyanye n'icyo basaba by'uko iki cyemezo gifashwe huti ko basaba ko cyaba kigijweyo, mwebwe mu rwego rw'ubuyobozi ni ntakuka kizajya mu bikorwa ejo nk'uko cyateguwe? Itegeko rya leta ntifatwa huti, ni ukuvuga yuko cabanje kwicarirwa, abantu bariyumvira ingorane zimwe n'izindi zishoboka, barazitorera umuti imbere y'uko icyo kintu gishyirwa mu ngiro.
mu Rwanda haravugwa ivumburwa ry'akacurama kari mu bwoko bw'utufite ibyago byo kuzimira ku isi kavumbuwe n'ikigo Bat Conservation International, kakaba karavumbuwe muri 2019 ariko bigafata imyaka 3 kugira ngo bigenzurwe neza. Inkuru ya Lori Kalus murezo na Florentine Kwizera. Kure gose mu ndiba y'ishamba rya Nyungwe ahasanzwe uruhongore kama rw'inguge nini canke ingagi zizwi nka Gorille de Montagne, hari ikindi kiremwa kihihishe ahubwo kinagoye gukubita ijisho kuzisumvya. N'ubwoko bw'agahungarema canke agacurama buzwi nka chauve-souris à fer à cheval, bwibonekeza kubera mu maso habwo hatwenza. Ubwo bwoko bw'agahungarema byakekwa yuko bwahonye kugeza aho abashakashatsi bamariye iminsi 10 bava ku mwobo baja ku wundi, baratinda bahumuka ku duhungarema tubiri tubana nk'umugabo n'umugore. Mu gihe ubwo bwoko bw'agahungarema bwashizwe ku rutonde rw'ibinyabuzima bigaramiwe no guhona mu mwaka uheze, ubu abahinga bafise icizere cyo gushobora kongereza utwigoro two kubugwiza inyuma yo kurekurira utwo duhungarema mu ishamba, bagashiraho n'uburyo bwo guperereza uruja n'uruza rwatwo iyo tugurutse mu ijoro. Umwe mu bajejwe gukingira ibidukikije yavuze yuko bari intango yo gukora kugira ngo ico kinyabuzima gisubire kuboneka hagaragara. None ikiramico urunana. Karemera mu iperereza hagati aho Bushombe yaheze mu buriri, byamugendekeye bite? N'urunana nkubigena guhamagare wari uri mu biki kante, uziko ushobora kunkerereza akazi. Mumbabare sinabyumvise mu maganza. Nta kindi nguhamagare nuko kwibutsa ko ugomba kumisiri ya myenda yuzuye ibase, urumva? Ndabizi rwose narayirunze kandi maze kuba myinshi, ariko iki kante, uyu munsi urayimesa. Ikindi wibuke ko ugomba gutera ipasi imyenda y'umwana, ntuzongere kunyambikira umwana imyenda idateye. Sinshaka kandi no kuzongera gutanga sanga ganza arizwa nuko ashonje. Ujye uteka kare kandi wibuke ko mu ifunguro rya ganza atagomba kuburamo ibikomoka ku matungo. Erega nuko mbivuga ni munyumve, muri urugo rwose haba akazi kenshi mama ganza. Sinkubwiye ko ufite akazi gake, ariko uko kaba kenshi kose ugomba kugakora neza. Ndabyumva rwose ariko nukuri ndagerageza bikanga. Mumbabariye ahubwo mwashaka kanya mukagira ibyo mumfasha. Ngo iki? Ndabizi ko nyine namwe nta mwanya mugira, ariko rwose mwangabanyiriza. Mbese nko gutera ipasi imyenda y'umwana mukajya muyinera nyine byamfasha. Ariko uzi ko nta soni ugira kante. Hanyuma se nimara gukora akazi kawe nawe uzamfasha kanje. Nyine nsubiza se nyine ureke kurya indimi. Uzajya umfasha gutegura amasomo nigisha, umfashe gukosora exercice z'abanyeshuri, umfashe kwigisha n'akandi kazi kose nshinzwe. Nawe urabizi ko ntabishobora. Nuko rero ukora akazi kawe neza kandi izo nzitwazo zo kuvuga ngo akazi ni kenshi uzireke. Uranyumva? Kanengwa kori. Nge rwose sizi uko nzabigenza. Ibi rwose biri hafi kundenga. Baba mana yanjye we yakasani. Ubaye iki mama ganza? Ubaye iki? Ngwino hano kante. Bigenze bite? Mbega umwaka umpuye nawo muri iki gitondo. Niko kante, ibintu biki koko? Uratinyuka ukabika po y'umwana yuzuye umwanda, amabya akagenda akabureramo akazana ibi. Yewe we, mbabara nukuri njyana ndahita nyoza aka kanya uzanyicishiriza abana umwanda we. Ukigera nitwakuye ko umwanda ari isoko y'indwara zitandukanye. Mwarabimbwiye. Urashaka kuntera abana indwara ziterwa n'umwanda rero? Oya, nukuri sinakwifuriza abana ndera kurwara. Nuko nyine akazi kambana kenshi cyane, hakaba ibyo ntashobora gukora. Ariko ubundi nukuri mbonye isomo ngiye kwisubiraho. Nukuri uzindutse umbabaza kante, urambabaje pe. Mbabara nukuri ngiye kwikosora, ibi nukuri ntabwo bizongera mu maganza. Ndakwinginze mbabara nundakare, nako ntunyirukana akazi nukuri ndagakeneye kandi ndabakunda cyane, mbabarira. Mva mbese. Noneho abana baragiye ngaho mbwira, urumva uri buhame mu buriri bikagenda bite? None se uragira ngo mbyuke ngiye koko? Usubire mu kagari. Usubire mu kagari si kuhakora iki? Ko
n'abakuriye bakamemba iby'ubujiji bwanjye kuko ubwo birabareba wikiza ubwo. nyamara ntawe yima umwima ahari wabyuka ukagenda ukabatakambira ukareba ko hari ikindi bagufasha. ni ukuri byuka ngo uherekeze Bushombe. Nsikize n'ingiro bakambwira ko badashobora kunyarikira indi koko kanywa. Imbaraga zose nakoresheje zirahinduka imfabusa rwose. Inzozi zanjye zo kugura moto zirangirira aho ngaho byose rwose ari ukubera wowe. ariko n'ibyago byabayeho nta n'umwe wifuje ko icika Bushombe. Ibyago ariko byatewe n'ubuhubutsi bwawe. iyo ubwo se witonda ubundi ntuwishikoze sinari kuyiguha ukareba koko. nyine rwose ndemera ko nayishikanuje ntabishaka ihita icika ariko nawe byakubaho ni ukuri. Serya ko sari cyane ufite kankwa. hari iyindi se niriye. Rwose ibi byose ndatekereza ko inkomoko yabyo ari amagambo wagiye ukwiza Nyarurembo yose. Amagambo nyine. Ugenda wasamye ubwira abantu bose bahuye nabo ngo tugiye kugura moto ubu igitambambuga kuko kitazi umukunzi n'umwanzi. Si ubwo ubundi wabwirwa n'iki ko atari watugiriyeho ngo bitazakunda. Bushombe rwose witekereza ngo ugere kure. byuka witegure tujye ku kagari wabona bumvise ikibazo cyawe. Ubu koko ndahinguka amaso y'abantu bampereje sheki ngasinya rwose ngasiga nyisinye ubu ndagenda mbabwira ngo kiko ko wagize ibyago igacika ubundi bo kuki bataguhaye amafaranga bakaguha ibipapuro. Mva mbese ko nagize ibyago igacika kwa Bushombe mu bakire. cyore bikugendekeye bitese kuzindukiye hano Cedric. ahubwo ngize amahirwe ndahagusanga Jackie sinzi uko nari kubigenza iyo nsanga wagiye ku kazi. N'ubundi ariko habuze gato ngo tubisikane kuko nari ngiye ngarurwa nuko nibagiwe telefone yanjye. bitese kuje hano wowe ntujye ku ishuri. nje kugusaba kwirirwa hano Jackie. wirirwa hano hakora iki Cedric? nirebera televiziyo. kuki se utize? umunsi nta masomo mfite kandi kwirirwa iwacu nizwo hama rwose. televiziyo ushaka agenda uyirebe kwaho iruhazi se. nifuje kwirirwa nirebera udufilime twiza hanyuma waza tukirira life nk'uko bisanzwe. ariko rero Cedric nawe umaze gutwarwa. ahubwo rero nizere kuri buze kare. ndagerageza. urasanga nakwiteguye rero. ariko rero Cedric nubwo nkwemereye gusigara iwanjye ugomba kwitonda. humura rwose ndareba filime gusa nta bintu byawe bindi ndi bukwaganye. si ibyo nkubwira yewe nkwiyame ntuze gusohoka hano mu nzu iwanjye ngo utembere hanze wongera ugaruka mu nzu utaza kugira ukubona hano. urabyumva? ndakumva rwose. nta magambo y'inyarurembo nshaka. urabyumva neza Cedric? ibyo ukenera gukora byose ubikorere mu nzu. nushaka gusohoka ubanze ushishoza. yes boss. none se Jackie uri utahe kare twiriye life? akuse nk'umuragira nkora iki mwabana ganza nk'ubwurarizwa n'iki koko? erega umenye yantinye. ganza ceceka busa urabona Karemera atari umuntu nawe ubu yakugera. reka nihekere Brian. ko mbona bitakoroye kandi yampaye dore noneho wa mwana yigiriye muri yabasengenda wamesaga kandi. yowe ganza vamo vuba none hangana narawukubita. ubu uragira ngo uyimeneho n'urwara inkorora ihonye banyitukire. hamba ko yongeye akarira se kandi urabigenza. ewe erega n'inzara irimo ubu ngubu n'ibirashya ngo mbagaburire. ganza ngahakira uhekenya kino kijumba ubundi urindira ibiryo bishya. kumuhaye ikijumba se ukuye hasi kitanaronze kante. nagiye kinyera ngo Kareme nifite akazi kenshi rwose sinabivamo. ye baba we aragihekenye rwose n'ukuri n'intoki zuzuye icuwe akuye mu myenda ikijumba nacyo. ariko mumbwiza ukuri urebye akazi mfite ahangaha urumva ko ibyo nabivamo kumukarabya intoki kuronga ibijumba. ewe umva ndatetse metse umwana ndimo kumesa ngomba koza ibintu kugira ngo bamabuja ntibazabone ibyo bariraho. umva ngemva nagiye kenyera aho ngaho. yewe uranafitwe byo. umva ese niki kikugenza ko wasanze ndi muri rwaserera sinkubaze Kareme? nicyo nashakaga kukwibariza. kirebana n'iki? kante Karame umbwiza ukuri Honorine yigeze aza kukureba hano? yego rwose yaraje ejo. none se kajya ambwira ko ari inshuti yawe koko nibyo? ego kumana nibyo rwose Honorine ni inshuti yanjye. ese n'aka kazi nkora niwe wakandangiye.
mbese umva turakundana pe ambwira ibintu bye byose nanjye nkamubwira ibyanjye. ko numva se ntacyo aguhisha habe pe. waba uzi niba hari undi muntu w'inshuti afite we? undi muntu w'inshuti? nk'umuntu w'umugabo bakundana cyangwa bigeze gukundana. umugabo w'inshuti? ubu nawe nzi Kareme rwose tuganira byinshi ariko rwose uwo nawe yigeze ambwira. none se hari uwo ukeka koko Kareme? ko numva nagishoboye gukomeza kwihangana Kanwa. urashaka gusubira mu bwiherero se kandi? numva bigiye kugaruka rwose kandi uko nsohotse abantu baranyitegereza rwose numva wabaye niba kureba se barakurya urasubirayo atari wowe. none se ko twaje utarwaye impiswi ukabigufatiye hano uragira ngo bigende bite? ndagira ngo dutahe sinkomeze kujya mu bwiherero bw'abandi buri kanya rwose. dutahe kandi batubwiye ngo dutegereze Busho wabaye ute koko? ko numva no mu nda hatangiye kunyekera kuva saa 3 bikaba bibaye saa 8 rero koko kurumva niba ari abayima niba bayimaye koko. yewe ubundi ko batatubwiye ko bitari bukunde bakatubwira ngo dutegereze. buriya wabona bankujeho bagatinya kubimbwira Kankwanzi we mwana we kandi uko mbitekereje mu nda rwose hararushaho kondya. Busho ihangane rwose bakubwiye ko ikibazo cyawe bari bugikemure. bakure bisi Kankwa genda ndatashye rwose ndatashye ndumva nanjye no gutengurwa rwose mu nda. ngo ndatashye ugume hano nibankenera babikubwire urebe utira telefone mpamagare ngaruki ariko ndambiye guca mu bantu rwose buri kanya njya mu bwiherero. oya reka ngende. Busho Karame ko mpamagara Busho mbese mukitaba muri babiri? ni umugabo wanjye njye nitwa Kankwanzi. Busho Karame uraba wihanganye rero twakwandika indi sheke ariko basinyeho ntibabonekeye rimwe. umwe yasinye turacyategereje undi. yo nta kibazo rwose nta kibazo ndamutegereza murakoze rwose yo murakoze. wihangane gutegereza umwanya munini undi musinyatere hari aho yari yagiye mu nama ariko turavuganya tubwiye ko ari mu nzira ze. namara gusinyaho turita tuyiguha. yewe ndihangana rwose ko atari amakosa yanyu se ndihangana pe. yo Imana ishimwe rwose. Mana ya Kankwanzi we ushimwe uhabwa icyubahiro. ese Busho ubundi ko wumva hari uwasinye wajya ukababwira bakayiguhereza tukigendera uwo bundi bakazamenyesha ko twayitwaye? ntibishoboka Kankwa uwo wundi atayisinyeho kuri banki nibama amafaranga yanjye. kubera iki? kuko n'ubwumvikane baba baragiranye nayo kugira ngo amafaranga asohokere bagomba gusinyaho abantu 2 cyangwa 3 bitewe n'uko bumvikanye. mbese uzi ko mu nda hise hakira Kankwa. cyangwa ukondira rwose ngiye kwicara ntuze ntegereze sheke yanjye. yewe sindi bwongere gushaka rwose kujya mu bwiherero buri kanya kuko none se ntoje rwose harakize pe. niba yiguha urongera ugumane igipapuro cyangwa turahita tuyakura. erega iyo ninda gato nari gusanga ugiye. haburaga gato ngo nguhamagare mubwire ko ngiye gusiga urufunguzo hariya munsi y'ibuye ubundi ngataha. ndaguhombye nyine sha Cedri. nanjye ndahombye ko niwe ngutegereje nkwiteguye agakomye kose nkagira ngo uraje. sha mu masaha ya nyuma ya saa 6 twagize abarwayi benshi kandi baje barembye ku buryo rwose kuza kare bitari kunkundira. nta kundi ubwo amahirwe y'uyu munsi araducitse twembi. ariko se ubundi ubwo ntiwareba ukundi ubigenza ukongera ukirarira hano Cedri? unyibukije rya joro ndara hano Jackie we ni umunezero ntazibagirwa. ariko se urumva nabitinyuka kandi mama kindakariye. nyamara washaka ikindi mubeshya ukigumira hano tukiraranira pe. yewe nanjye simbyanze erega nuko bitashoboka. ni wowe utabishaka sha. umva Jackie ni ukuri nkubwira ko niriwe mwikanga none ngo sinshaka kurara. mwese umuntu nasanze uhagaze muri saro ukanga gusubira mu cyumba ikimbwira ko kinkeneye n'iki koko? ninjye bikwibwira ko sinatinyuka kongera kurara mu gasozi mama yanyica. ni ukuri tekereza ikindi kinyuma cyiza 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 ukimubeshye. ntushaka ntumuhamagare ukimwandikire. umuntu w'umutipe nkawe koko buri kinyuma ubeshya koko gishakishe yewe umubeshye ubundi iri joro ribi ryanjye nawe. iki cyifuzo cya Jackie Cedric aracyubahiriza
ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico runana, namwe mwakoze guhitamo bibise gahuza miryango. Ndi Prudence Ngyumva.